Sjedinjene Američke Države su Srbiji u aprilu podigle carine sa 10 na 37%, da bi u avgustu smanjile na 35%, a pre nekoliko dana su uvele i sankcije naftnoj industriji Srbije zbog Rusije. Mi ovde nećemo puno ulaziti u razloge zašto je to tako, jer ove carine našu državu i neće toliko pogoditi. Osim NIS-a, ali to je posebna priča. Jer mi i ne izvozimo puno u SAD. Mi smo ovde samo kolateralna šteta u globalnom carinskom ratu, koji Amerika vodi sa Kinom. Ali ako mislite da je carinski rat neki novi i moderniji način ratovanja, varate se. Jer takav način ratovanja se praktikuje stotinama godina unazad. Na samom početku 20. veka Srbija je jedan takav rat okrenula u svoju korist, a u ovom videu ćemo pričati o tome. Gotovo kroz čitavi 19. vek, Srbija je bila uklještena između dve velike sile, Turske i Austro-Ugarske imperije, pa je bila primorana da sa njima ima ekonomsku saradnju. Srbija je tada gotovo celokupan svoj izvoz izvozila u Austro-Ugarsku monarhiju. Za to je postojalo više razloga. Prvi je bio geografska pozicija Srbije, koju smo malo prepomenuli. Drugi je bio taj što su Obrenovići, tadašnji vladari Srbije, svoju politiku vezivali za Austro-Ugarsku. Treći razlog bio je taj što je Srbija sa Turskom često bila u sukobima, a novi sukobi za oslobođenje su se tek planirali. I četvrti, verovatno i najvažniji razlog, bio je taj što su najveći deo srpskog izvoza bile svinje, a vrlo mali deo je činila ostala stoka i poljoprivredni proizvodi, kao što je kukuruz i druge žitarice. Pa logično da Turska kao muslimanska zemlja nije imala potrebu za srpskim svinjama. 1903. godine dolazi do Majskog prevrata, kada je u krvi zatrata dinastija Obrenovića, a na presto Srbije došla je dinastija Karađorđevića. Obzirom da su Karađorđevići više bili naklonjeni Rusiji, Srbija je tada prestala da vodi austrofilsku politiku, pa je bilo logično da će se i ekonomska politika promeniti. Prvi politički sukob između Srbije i Austro-Ugarske desio se već 1904. godine, kada je Srbija želela da nabavi artiljerijsko naoružanje od francuske firme Schneider. Austrija je tada reagovala i posle niza diplomatskih akcija uspjela da ubedi Srbiju da kupi njihovo Škodino artiljerijsko naoružanje. Drugi sukob desio se kada je Srbija potpisala trgovinski sporazum sa Bugarskom, na šta se Austro-Ugarska protivila, jer je Srbija već imala sa njom potpisan trgovinski sporazum. Ova dva događaja davala su Austro-Ugarskoj jasno do znanja da Srbija želi ekonomski da se osamostali, kako više ne bi zavisila od nje, i tako bi oni izgubili poziciju da ucenjuju Srbiju. Zato je Beč rešio da kazni Srbiju tako što će je ekonomski oslabiti. Povod za to ukazao im se 1906. godine, kada je Nemačka podigla Austro-Ugarskoj carine na uvoz stoke. Naime, Austro-Ugarska je svoje svinje izvozila u Nemačku, a za svoje tržište uvozila je jeftinije svinje iz Srbije. Pošto im je sada Nemačka podigla carine, Austro-Ugarska nije želela da ekonomski optereti svoje seljake, već je njihove svinje iskoristila za sopstveno tržište. A Srbiji je uvela zabranu na uvoz svinja i druge stoke, pod izgovorom da su srpske svinje bolesne. Ček, Austro-Ugarska je htela da ekonomski zaštiti svoje seljake i zabrani uvoz svinja iz Srbije? Pa zar nije bolje satrati svoje seljake i naterati ih da napuste svoje imanja, a voće i povrće uvoziti iz Albanije? Kako god. Dakle, Austro-Ugarska je uvela zabranu uvoza svinja i ostale stoke iz Srbije, a Srbija je na tu meru uzvratila zabranom uvoza šećera i špiritusa, a kasnije i ostalih monopolskih proizvoda iz Austrije.
čime je otpočeo carinski rat, koji je u istoriji poznat kao Svinjski rat ili rat svinjama. Austro-Ugarska je znala da će srpska ekonomija biti pod velikim pritiskom i pretpostavljala je da će se vrlo brzo raspasti. Međutim, Srbi su želeli da ovu situaciju okrenu u svoju korist i bili su prinuđeni da pronađu nova rešenja. Prvo su počeli da otvaraju klanice i industrije za preradu mesa, jer je sveže i prerađeno meso moglo izdržati znatno duži put nego živa stoka. Onda su Dunavom, koji je bio slobodna plovna reka, izvozili svoje proizvode za Nemačku, a odatle u Francusku, Belgiju, Švajcarsku i Britaniju. Takođe, Turska im je ustupila luku Solun, odakle je srpska roba bez carina odlazila čak do Egipta, Italije i Rusije. Srbi su u tim zemljama otvarali svoja predstavništva, odakle su plasirali i reklamirali svoju robu. A sa druge strane, morali su da uvedu stroge inspekcije u Srbiji kako bi ta roba koja se izvozi bila zaista kvalitetna. Uvidevši da mere nisu urodile plodom i da je Srbija samo dodatno ojačala, Austro-Ugarska je odlučila da sa Srbijom obnovi saradnju i prekine carinski rat, što se i dogodilo potpisivanjem novih ugovora krajem 1910. i početkom 1911. godine. U ovom ratu slobodno možemo reći da je Srbija izašla kao pobednik. Prvo jer je zabeležila rast izvoza, koji je 1905. godine iznosio 71 milion franaka, a 1910. godine je porastao na 98 miliona francuskih franaka. Sad zamislite situaciju. Mi smo tada u Austro-Ugarsku izvozili oko 88% čitavog izvoza. Podaci idu od 86 do 91%, ali najčešće je to 88%. Dakle, mi prekidamo ekonomsku saradnju sa državom u kojoj odlazi 88% našeg celokupnog izvoza, da bi posle 5 godina mi zabeležili rast celokupnog izvoza za 30%. To je nešto nezamislivo. Tada je naš izvoz u Nemačku porastao za 1000%, u Belgiju za 2000%. U Britaniju i Egipat smo prvi put počeli da izvozimo, a u ostalim zemljama beležimo rast izvoza u proseku oko 400%. Druga stvar, naša industrijska proizvodnja porasla je sa 8 miliona 1905. na 74 miliona 1910. godine. Broj preduzeća sa 143 1905. na 428 1910. godine i broj radnika sa oko 4600 1905. na oko 16.000 1910. Dakle, Srbija je u tih 5 godina povećala svoj izvoz, razvila svoju industriju, povećala svoju proizvodnju, povećala svoj državni budžet, podigla standard stanovništva, razvila svoju ekonomiju i infrastrukturu i postala ekonomski nezavisna država. Ovaj carinski rat je u mnogome pomogao Srbiji da u sledeća 2 Balkanska rata koji slede izađe kao pobednik, ali i u mnogome doprinela tome da je Austro-Ugarska videla da srpski napredak može da zaustavi isključivo vojnim putem, što se nažalost kasnije i dogodilo. Svinjski rat treba da bude primer da iz svake situacije postoji izlaz. To jest da koliko god da je situacija teška, uvek može da se okrene u našu korist. Pogotovo danas kada postoji ustaljeno mišljenje da smo mali i slabi i da zbog toga moramo pristajati na strane ucene. Naši preci su to vrlo dobro znali, a mi samo trebamo da naučimo od njih. Pozdrav!